مریدو درویشن ریا قادری ویلاتی پشتی ذکرک درش اوان جی دستن خوب بلند کرن وش خود خواستن به ایک گرتن پرسا سروکاتیا هریما کردستانه بهتا چاره سر کرن اطراف کردستانی دجمنت ما کردانه مجلیر ام حسکن که ام ایک رجیا اکدومه هبید ام اتفاق بین چون که برکت يد جماعتي ده امريكا يد الله مع الجماعه دست قدرته باري تعالى يتقال كي يتقال جماعتي ده اگر ام اگرتو بين بله کس ظفر منابت لتوایا باجار و دورن باشور کردستانه مریدن وان لتکیایا عبدالعزیز لآکر خروبون اوانجی پیام بو آلین سیاسین باشور کردستانه هبون داوا لهم سیاست مدارانی هریمی کردستان دکین بسازان او شیشه چاره سر بکن چکم لهیش شتیگ لسازان زوانتور و ریکوپیکترنیا و هر وها میزی گفتگو حلی همو لایکا ریا قادری ویلاتی میجویکا کفنار هیا مریدو درویشن وان لتوایا باجار و باجار کن ولات ترکیه و سوریه و هندستان و افغانستان هنه رای خویان در برن که سروک بارزارین دوباره هل بجرنوا با تواوی دەسەڵاتەکان یانەوە چونکە ئێمە دەبی تەماشای گۆڕەپانی سیاسی کوردستان بکەین ئەوە لە قەیرانێکی ئابووری خراپ داینە و هەروەها داعش و لە گۆڕەپانە دوی خرڤەبوونێدا شێخ وریا و شینگیرێ ریا قادری ویلایەتیە لە هەموو جیهانێ ئامادە ببوو و بناوێوی داخوازا ئێگرتنێ الباشوورê Kurdistanê hate xastin. Tinê li vêrê ku mirîd û şêxên terîqeta Şêx Ebdulqadir Gelanî xirve bibûn. Ber ku hel li Akirê, li van çend roja da, texa rewşenbîra û texa mamosta û hin aliyên dî, hemiya pêk ve êk denk heye. Ew jî êgirtina tev aliyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê ye. El ser pirsa Serokatiya Herêma Kurdistanê. Nasir Alî Rûdaw. Qeza Akirê.